من خلالها الفرق ونبني الأمل. إن روح المبادرة والتطوع التي ظهرت به ناو خدای مهریبان و دلوان پلتفرما بونات آواکر رامانک کو جعالی هجمارک جوان سوریه و جو وزارت پیشخستن اداری را هات پیشکش کرن جبو آواکرنا پلتفرم که حکومی جبو بریوبرنا کاری خوبخشی و تبلیغ کرنا وی دکار حکومی د لسازی حکومت مه رامان د چارچوبه دست پیشخری که ده برک خستا کورک خستی و زلال به پاش ما تیمه که جبیجکار جی خوبخشان آواکر دا کو پلتفرم جعالی تکنیکی و آوا بکن البته افکار چند مهان دوم کر و شکر جی خودی را بسرکفتنی بداوی بو. آرمانجا سرکیا پلتفرم او کو به پرک دناوبرا هیس. شارزه و پسپورین ولاتین سوریه و درفتین راستین خوبخشان دا کو ببن هیمانه که گریم د پیشخستنا کار حکومی. خدمت کردن جواکا خو و آواکردن ولات خوده. ام وزارت ورزش و جوانان به هفکاری وزارت پیشخستنا اداری انشالله پلتفرم دیبه به پشکیه که راستی جو وزارت ما و جبو کشاندنا جوانان و بهره شیان نوبون و آفرینری وان دا کو بشتاری پالوانی و فرومین کو ام وزارت ورزشی لدار دخم ببن کو او جی گلکن هروا جبو کو جوان بشتار ببن و ازمونه که پراتیکی و شیانه که برهفکری به دست بخن و دکال سازمانی ده جی بین تبلیغ کرن او یر جبو مل وزارت ورزش و جوانان به هفکاری وزارت پیشخستنه و لگوری رامان پلتفرم خوبخشی یا بناری بنات هاتی بناف کرن بندهین و پیوسته دا کو انشاءالله لسر عرده ورجی بجی کرن جبل الإنسان على حب الخير. البته تیگه دست پیشخریه جتیگه درفت خوبخشی جدایه. دوشا درفت خوبخشی ده سازین حکومی پیدیویان دیال دکن اوان کاران برای اپلیکاسیون بلاو دکن. دا کو بکارن خوبخشان بکشینن کو ورن سازین حکومی و کارن دیال کرید دمن بسینول ده وەک میناک مەهەک ئان دوو مەهان پێک بینن بەڕێیا وێ پلاتفۆمێ دێ دەستپێشخەریژی هەبن کو بەرێیا وێ وەلاتی دکارە نابێت دەستپێشخەریە لێ زێدە بکە وێ ئاراستەیی وەزارەتەک دیارکری بکە و دۆسیەیەک ji بۆ لێکۆلینکردنا وێ دەستپێشخەریە پێشکەش بکە عالیە پەیوەندیدار وێ دەستپێشخەریە لێکۆلین دکە دۆشە و هوندلیان دخوینە و هەکەمەر ji بۆ جیبجیکردنا وێ دەستپێشخەریە خۆبەخشی گونجاو بن بڤی وەلاتیرە دکەوێت تێکلیە کو ئەو یەک گاوەکە گرنگ بەر بە ئاواکردنا سیستەمەکە نوژەن و تەمسیر بکە.